Baltičke zemlje i Poljska upozorile su Nemačku da bi mogle da pošalju trupe u Ukrajinu ako se situacija u toj zemlji primetno pogorša zato što saveznici nerado isporučuju oružje Kijevu, piše nemački Spiegel. List navodi da su na marginama konferencije o spoljnoj i bezbednosnoj politici u Talinu prošle nedelje predstavnici baltičkih zemalja upozorili Nemačku na posledice njene politike u vezi sa sukobom u Ukrajini. Ako Rusima uspe strateški prodor na istoku Ukrajine jer Zapad nerado pomaže Kijevu, situacija se može naglo pogoršati. U tom slučaju Baltičke zemlje i Poljska neće čekati da se ruske snage rasporede na njihovim granicama, upozoravaju baltički političari. One će same poslati trupe u Ukrajinu, ističe se u članku. Prema njihovim rečima, na taj način će NATO postati strana u sukobu, a upravo toga se plaše nemački kancelar Olaf Scholz i američki predsjednik Joseph Biden. Scholz je u nedelju izjavio da se protivi reviziji pravila za upotrebu nemačkog oružja od strane Ukrajine i davanju mogućnosti Kijevu da izvodi napade na rusku teritoriju. Kancelar je ranije više puta naglašavao da Berlin ne želi da sukob Rusije i Ukrajine preraste u sukob između Rusije i NATO-a. Ranije je generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg u intervjuu za Ekonomist rekao da alijansa ne namerava da šalje trupe u Ukrajinu. Portparol Kremlja Dmitri Peskov je rekao da je retorika Pariza i Londona u vezi sa mogućnošću slanja vojnika u Ukrajinu opasna. U Kremlju su također naveli da su obratili pažnju na Macronove reči da su u Evropi razmatrala tema slanja vojnika, kao i da je Moskvi dobro poznat njegov stav o nanošenju strateškog poraza Rusiji.